Whakalawhala hea tu hane te wala tala te tupu ke lata i mea whiawhinei. Whakailoa he whakatawhanu e tau amna kianga ke lata mai whala tau tuku hau fōu ne kua mana ki whangahua i ke tau hau. Kua whai ono anuanga e aonga pulotu he atu Pasifika Tonga ke he tuanga he aonga iniwe ha kua tohe whetau ni mela whanau aonga ni kua atoa e mai whakaonga. Whakatumau e tau hata kianga he whahinga hua leo leo ke lata mai tau tangata he motu ke whakawhōua i e tau tuku hau ke lata mai tau peleo awhi. Kau whakataha e tau aonga ho tapu he Kalesia Kerisiano niwe he motu ke he whakamana tuanga he aonga ture e Yesu. Kua whai amana kianga e whakatuwhono ke kamata whakatokataka whalua tau tuku hau ke moa tupe ai ka kua amanaki ke whakangahua la ka hokua tu ke mahina ha apelile he tau uawe hongfu mawhitu. Koe matahiku he tau ka moale ni tuku atu po ke kamata whakatutala he whahitana ki tupe. Mo tau se taha pepa ke tātua e ke whonoanga he lilifu he tau whono ikipule. Pese ni kua whakamoori e lutoru e tau manako nei to nākai mai ke whakangahua a tu tuku atua e tau la mang tu whono ke whakamalolua ke whiwhirianga i nei. Ke lalawhi atu ki ai koe tau la mata whakatu ka hiki po ke whakawhou po la te whoki ke tuku atua i ke whakatutala e whono ikipule. Nākai amanaki ke whakangahua whakamawhisi a tu tau se tau whakatutalanga ia. Koe ua i tuku hau ne kua whakatoka ki ai ke he mga honei, koe tuku hau ne kua tutongia he tu tangata ke he malewa kalele tō tuku whenonga ai. Si hai ei whoki e tuku hau ke lata e mai tau nono whanga po ke tamo henga ni kua whakaonga ai ke tau whale tali whenonga. Koe tuku hau ne kua tutongia ai ke he malewa kalele amana ki he talahau mai ke malikisi haki ki lunga. Kai nā kai mahino ke mga honei koe whihe tupi ka hiki ka pehe mai kua amana ki ai ke lalafi atu ai ke he tau sikesi wakalele. Koe whakatakaanga whau nei tō whakatatai mai whala tau atu motu whoki hai pihia ni ke whakamukamuka ha kua tōla he tau hele e whalu mga aho kai ke kua amana ke tangata ke tupenonga mai iloa lea koe tau tuku hau whoki ke tau tongi. Koe tuku hau ka whakahingoa ai koe bed tax tō lahi ni au nonuanga ke he tau tangata whenonga wawa mai ke he motu. Ko hikianga nei, kua tupe lahi ai whalua tau pisnisi whale tali whenonga he motu, asi whakatua e le tōru e taha mata kau whau. Kua fuafua po ke amana ki ai tō kamata whakangahua, lai tau tuku hau nei, ke mahena hape lila he tau ka hau, mo lahi anga ia mga hawhoki ke whakatutala mo i whakatakatak whamtaki e tau tuku hau nei. Kua hahai ai whala tau mana tupe ha koe tuwanga he aonga pulutu he Pasifika Tonga ke he motu nei ko niwe, mo ka tuku atu ai he ikipule he whai whakakutama e wina ke taha pulutu mai he aonga pulutu koe USB, ke hoko mai ke he motu. Koe whahe tapuka mole ni hai ei tau whakatutalanga, ke tau puhalanga hua he motu hanga ia ke puhala ke whakatolo maki, po ke whakatumau he whangi he aonga pulutu nei ke he motu ko niwe. Koe kakano ni ha kua kisia kua tokolalo e tau numela halo tole tau whanau ne whakaonga e aonga pulutu nei ne hawhangi ai he tau tahe awha hiwi sau fitu mawhitu. Kisia ai ke he tau kua mole si hoko mai ke he tau nei whoki, kua nā kai whi malikisi haki ki lunga he tau numela tau whanau niwe ne whakaonga e aonga pulutu nei kua tū hanghangalea he kisia kai ke tū mau e tō hifo po ke nā kai whai malikisi haki tau numela nei kua taha ni a puhala ia ke maua tupi ai e aonga mai alu tūru koe tau whakako. Mai longa i he pulutu nei ko Dr. Paunga e tuanga pukitanga te motu, kai pese ia tū mau ni hana manako ke hawhangi e aonga. Kai kumikumi whakamakutu atu alu tūru ne ngahua ki ai. Ke he aonga tokolunga he motu i paliasi, pia fuki mo i matapatu he aonga i fisi, e tau puhala ke whakatolo maki ki mua e hanga mitake tau aonga ke aua ia ni ke whakauasi mai pai e aonga nei. Nā kai whai puhala mukamuka he talahau ia, ke tuia ke whakau nei, kai pehe hana manatu, ke whakatumau he hawhangi he aonga nei, hako niwe taha atu motu, he atu Pasifika ne whai talahau wanga ke he aonga pulutu nei, ni toka atu ki fisi. Whai manatu whokia ia ke pai aonga nei hako e taha ni e aonga he motu ko niwe, kua mai ke langatei do whanau pukolou tōru, kua whiawhia whakatumau ke he tau whakakuanga, ke hohoko atu whoki, ke he whalo tau aonga pulutu tokolunga, ke he motu ko New Zealandi, po ke lalolangi.
Kua hoko mai te wai mga hoke te tōngi e tau tuku hau ke lata mai tau pele o awhi motu. Kai nā kai ha ia i ke he whahinga huleo leo e tau pepa whakamai luanga tuku hau ke lata mai tau pele o awhi. Kai maha ia kua tū mau ni e hā taki malolo halau tōru ke aua ia ni ke whakasianga i tau tangata hā koe mena tō mau ni ke whakahala lau tōru ni kua holia i e tau mata whakatwhono nā kai tau tōngi e tau tuku hau pele o awhi. Whakamama e taki leo ko Tony Edwards, kua osi tue te pepa whakamai longa tuku hau nei, si nā kaila moa mai te pepa whau, ha kua tōtō e tau koloa ni kua whakahu flesi mai o kalana, kai ama mnaki ke moa mawhisi e tau koloa ia. Pese ni he nā kai whai pepa, hi hia ke tau mga hau nei, kua whakamau e tau hingoa halu tōru, ni kua totongi tau tuku hau, si nā kai mai ke whakahala lau tōru ia. Kai hātaki atu e taki leo ke whakamale moale e tau tangata, ke totongi tau tuku hau nei toho koe ke hau tōrung whamataha ia masi mui tua ke he tau mata whakatwhono tohi. Si hai ei whoki halo tōle tau fuafuanga nā kai hokosia ke hawha e matanumela he tau pelewafi he mute mga hau nei ne kua moa poke totongi ai e tau tuku hau. Kua moa e whoki halo tōle tau hātakianga kai ke ni kua nā kai mui tua ke he tau whailoanga halo tō to hai ei whoki ni whala tau pehiang halo ke tau mga hui mua. Koe awha iungu e kua mole atu ni kua tolu atu e tau aonga ho tapu he ke Alasia Kirisiano ni we, ke lata mai whakaharuanga rally ni kua whakamana atu wai e matule ianga mo e liutu mai ha Yesu. Kua puhala atu e tau whakamana tuanga ke he tau lolongo, tau kōri kua tau sema tau nau whakamutangi kua whakāku pawaki, mo taha whoki e talaku po ke ki whanga mui. Koe whakamata pātu wai e whakawanga he au rally he tau nei, kua tau se Yesu ke reso mō tau tōru, ke ai atu tōru mō tutu tonu, he atua kia ia. Koe whakaharuanga nei ni kua whamahania ke whakahoko langataha he tau takitaha ni kua mai ki ai he tau whanau ke whakakesi ai halau tōrua iloanga po ke māmaanga ke he mahuinga, he mga hala oki matulei ke lata e mai tu tangata Kirisiano. Kua lahe furuala he tokolonga lau tōru ni kua kauwhakataha ke whakamanatuanga kai pia whoki ni kisikisi atu ha kua lahe mahifi he tau whanau mua tika lau tōru ni kua whakamantapatu wai e ki whanga mōi he tau nei. Kua tau se he aho tapu ha liku tam ha leleka e tala ku ki whanga mōi mo e kua tahau e whalu e lau tōru ni kua kisikisi atu kua lahe momoko mo e manamunatu wai whoki ke he iki kua whakasatauro mo e matulei ha koe pōlu toto ke whamangalo e tau hala he laulangi. Whakausi mo e mawhala e whakamanatuanga hum tulei mo liutu mai, ne whakatokatoka e kalesia ni we, si amunaki ai ke whakatumau mo e whakamalolo e tau waonga au tapu, e mahomo atu whoki tau whikaupe he nei, he tau ne toi mai mua. Whakakatoa toa mai nei e te wala tala tutupu hatu tōlu ke lata i mai whiwhnei, ke ranofwa, nui ni pō tuli duke Filivea.